Hürmetli televizor kuraучылар, bizning hozir sizga taqdim etasi sahifamiz bizning ijod kollektivining birinchisi g'ururligidir. Ул Dünya Qur'on Karim o'qiy deb atala. Bu sahifa Muhammad G'allam ham Ildar Yenikeyevning cheksiz tirishlig'i, zo'r talanti bilan dunyoga barliqqa keltirildi. Hem şuşu filmda yasavda qatnaşqan İxlas Мәчетенең дусларына cheksiz rahmatimizni yetkiramiz. Hem şuşu filmni күрсәтеп, sizning bilan bugunga xushlaşабыз. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр исән имин булыгыз. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya Qur'on Karim o'qiy. Ayt, shunisi haqdirki, bandalar bilan barliq jinlar birga jilishib, birsine birsi yordam etishsalar-da, Qur'onga o'xshash boshqa kitob maydonga kitira olashaq tugul degan. Dünya Qur'onsiz yashay olmas. Chunki Qur'onning inuvin bu jihon 5 milyard yıllar şamasında küttü. Allah'ın Hira tağında Cebrail aleyhisselam yardımı bilen Peygamberimizge İkra bismi rabbika allazi halaka oku ayatı bilen indirile başlagan Kur'an'ı hazırki vakitte milyardlar kişiler okuy başladı. Göklerde hem yerlerde bulgan barısı da Allah'ını zikir edeler. Dünyada Kur'an okulgaş, korangılık taraldı, cansızlar tirildi, yıldızlar nurlandı. Ol günden başlap bu günge kadar dünya tında almışa anı tınlağınlarga Kur'an'ı okuy. Her zaman yeryüzünün bar taraflarında da milyonlar kişiler Kur'an'ın sözleri bilen Allah'a şükür ede. Dünyanın bar yağında da Müslümanlar Kur'an'ı en keminde 10 tapkır başından ahırınaşa okup çıkarlar. Şuluk vakitte dünya atmosferası Kur'an'ın milyardlarca baskısın tabiatının yüzünde yasay. Hiç arımışa 100 yıllar devamında üzlüksüz Kur'an okuşusu bardır bu dünyanın. Anı tınlağan yıldızlar yılmaya, güller nazlana, galam ona simfoniya bulup üze koşula. Tuktuvsuz eylenişte bulgan dünyamızın Kur'an okuşuların, galam üze tınlay, hayran tamaşa edip. Kur'an'ın Allah tarafından indirilgenine ışanmağınlar, özleri bir kitap yazsınlar da, onu dünyaya okutsınlar, hem galemlerge tınlatsınlar. Ya ise kitapların ölüm tuşağındaki bir şiirli kişiye okutsınlar da, ona tınlatsınlar. Ya ise onu ahirette buluşularga bağışlasınlar. Kabirlerini hem kabirden ayırması bulmagan dünyalarını onun bilen nurlandırsınlar. Ya ise bu kitap bilen tirilerinin kalp hem ruhlarına turmuş birsinler. Mağanasın bilgen hem bilmegen her kişiye, her tın alışında onun bilen huzur hem rahat birsinler. Ya ise onun bilen evliyalar yetiştirsinler. Onun bilen padişahlarga hem kullarga, galimlerge hem nadanlarga birge ders birsinler. Onun bilen halıklarını terbiye etsinler. Onun bilen yeryüzüne gadillik taratsınlar. Onun bilen şirlilerge şifa birsinler. Onun bilen kişilerge hem jinlerge dürüst yolunu körsetsinler. Onun bilen 100 yıllar devamında kıydgalarga sultanlık etsinler. Onun bilen en usal halıklarının naşar gadetlerin tiz arada taşlatsınlar. Onun bilen
иң кыргый милләтләрне мәдәнияткә ирештерсеннәр. Аның белән галәмнең китабын укытсыннар. Аның белән кояшны, айларны, тауларны, диңгезләрне, кышларны, чәчәкләрне сөйләштерсеннәр. Аның белән дөнья һәм ахиратны бер китапның битләре кебек әйләндереп укытсыннар. Ул китап турында меңнәрчә җилд китап язсыннар һәм аның һәр хәрфеннән бер кыйммәт чыгарсыннар. Аннан соң куллары белән язган китапны китереп 100 миллионнарча кешеләргә яттатсыннар. Миллиардларча кешеләргә гасырлар буена кабат-кабат укытсыннар. Һәм бер хәрфен дә үзгәртмичә аны 100 елларча сакласыннар. Галәмнәр әфәндесенең ничек мөгъҗиза күрсәткәнен 14 гасырдан соң күзләре белән күрергә теләгәннәр, я дөньяны Коръән укыганда тыңласыннар, я мөселман намаз укыганда тамаша итсеннәр. Я булмаса 14 гасыр Коръәннең дәүрләргә укыган фарманын тыңлатсыннар. Әгәр кулыбыз Мөхәммәдкә индергән Коръәндә бер шигегез бар икән, әйдә, аңа охшаган бер генә сүрә әйтеп карагыз. Аллаһтан башка бөтен булган ярдәмчеләрегезне чакырыгыз, әгәр әйткәнегез дөрес дисәгез. Бакара сүрәсе 23-нче аят.